نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami kabayaksahan sing kita niyo gumanap simpangadjian limabay amin masi kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman, sabab kalna kaunahan nato kaingatan nato na ingkatan kabunga-bungahan sumagawa kaunahan nato tuding aton in bunga sin pag-iman, sabab kalna antara tanyo iwan sin nagpapanjari kato taniyo. Ari na mo payad to kakanapan ng mga nasabot yadto. Manalam-salam kami ang mga anak kapo na mo at tiranan sa barang sinabutan. Sinsuara na mo ini halapal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, masi kita niyo habunga simpag iman, amin antara singguru iwan simmurid, kagunahan tuod tumaod maawon
in pagpangadji antara sin aun guru aun murid. Masih-masih kita niurid tu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi aulana hindu sing guru niya, pamurid niya. In kallam si maha suci maha tinggi. Hasuratul Furqan. Amin masih-masih pia pangaji sing kita niyo. Daing ha panagnaan sambil ini pabihaon. Piyaita si maha suci maha tinggi. Di ayat ini in mga sila nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amin pagtag-ipon sa bunal-bunal. Wala sila imibog simparakala dunya ini. Sumagawa kiyawa nila sadya ini pakawa sintuhan suku-suku nila riya dunya. In kaya ibuwan nila matan piagsadyahan nila riya dunya. Amuna imbiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala adlaw kana. Mga anak po na mo, hikahang po na sipat. Sin mga sila kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lasahan sila sin Allah ta'ala sin pag-ibadat nila patuhan nila. May taiyad to. Sabab kal na iyagad nila impadduman. Inatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabarang ibadat piyagtagipunan nila pa Allah ta'ala pardu at wawajib iwan sintapil niya sunnat iyagad nila ing kabayaan sintuhan nila sabab tiyanto nila amuad timmatan-matan kabayaan si maha suci maha tinggi. Mga tuan sugpat sin pangadyan na to limabay. Inbunga sin pag-iman. Walladhina la yaduna ma'allahi ilahan akhar. Wala nila liyamuran ing kakahinang nila sin pagsakutupatuhan. Sabab amo natin sa bugat-bugat dusa. Amo natin sa laggo-laggo dusa. Sin manusia patuhan niya. Ing kusog. Iban sintaod sin pag-iman nila. Wala sila nakapagsakuto patuhan nila Rabbul Alamin. Damikian sumunod. ولا يقتلون النفس التي حرم الله wala sila nakapamatay tao sabab wala piyapanjari sintuhanin sapi patayon sin sapi wala piyapanjari sintuhanin manok magpatay iban manok awla na wala piyapanjari sintuhan in tao magpatay iban tao. Ingkusog sin iman nila, ingkusog sin pamarat saya nila pa Allah Ta'ala, wala nila yadto na hinang. In sumunod, wala yajnun. Wala sila nakahinang sinhinang. Dosa malaggo, amunin parakala dina. Intuyad tubungasin pag-iman, wala nila nahinang. Ingkusog sin pagtaat nila, ingkusog sin pag-ibadat nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga sabab yadto, kaya lasahan sila, kaya ulungan sila, si mahasot si mahatinggi,
dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat. Maita, tiyanto nila amo natin pagtaon, ummahatul kabair. Ina singkatan dosa. Pasandungan yun na mga anak kapunji matuhababaw singgumi ini, amo na inumbul hambuok, ngi si mga sila nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimangin itikad nila, kimangin addat nila, kimangin katan pakaradyaan nila, hantara nila simpagtuhan nila, iwan hantara nila, iwan simpagkahin nila. Ampay mga sila kakalasahan sin Allah ta'ala, marayawin pasugpatan nila patuhan, marayaw rin pasugpatan nila papagkahin nila, marayaw rin sabing pasugpatan nila pakatan, kagugunahan nila, hakabuhi nila. Maita, sabab kal na iagad nila yung kabayaan sintuhan nila, wala nila piyasuran sin kabayaan nila, sabab tiyanto nila in sila abdun min ibadillah. In sila ipon sa jasintuhan. In sila hababaan sin pamarinta sin Allah ta'ala. Di sila makapagoy. Wayroon dunya rugay nga muren dunya sintuhan. Wayroon langit dugay nga muren langit sintuhan. Wayroon lupa dugay lupa da sintuhan. Wayroon hangin dugay hangin da sin Allah ta'ala. Dahil nga sabab yan, biyasin bibitikanin atay nila, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak apo, into sa laggo dosa, wala nila nahinang, amo na yung pagsirig, amo na yung pagpatay, pagbuno, iwan sin pagzina. Waradaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyabot sinadis, sinjunjungan tani wa alaihi salatu wassalam, min hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah, ayyul janbi a'zamu inda Allah. Nangasubuin amuk sahabat, ingan si sahabat ini, si Abdullah ibn Mas'ud. Himpangasubo na ya Rasulullah, unuin sa laggo dosa. Dito ani pagpangasuwa masa nato ini. Sa unulang nabiyaw ng pagkaon, o dilon na to, yatod pa ba? Online. Uno lang nabiyaw ng pantalon online. Online siya pagkaon, online siya pag-inom, online siya pantalon, saka bukon siya online patuhan. Inpiya nga subon niya, unuin dosa sa laggo patuhan. Injawab sinjunjungan alayhi salatu wassalam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Indo sa laggo patuhan, amo na yung pagsirik, magsakuto, magtuhan dugayng pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin siya ipon sintuhan, sinin siya piya panjari sintuhan, misan biya pikot di da siya makahinang, misan biya sanam di da siya makahinang, misan sibi yaon, di da siya makahinang. Hisin nagpapanjari katan, Allah subhanahu wa ta'ala, na hisiyo-siyo, magsirik, magsakuto pa Allah ta'ala, nabangga niya, narugtol niya, indo sa lagu-lagu. Bang siya na, kadto paro sa lagu-lagu, kimangin atay niya. Kimangin akal niya. Kimangin adat niya, kimangin katan tudyo patuhan.
Bang kimangi na pagtudyo patuhan, kumangi na saan sambil pakataan. Nangasubo na isab, summa ay mapuas lang na sinsirik, ya Rasulallah, uno pa indo sa salagulago. An taktula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Indo sa salagulago, ama mamatay anak. Uy. Ama patayon niya in anak niya, bukun ina. Ati niya, makaraos ama mamuno anak. Di makaraos ina mamuno anak. Impa nga subumayta niya bunuunin anak niya. Ama sa sinjahiliya, pagbunuun nila yung anak nila. Aula anak babae. Uno yung sabab niya, khasyata an yat'ama ma'ak. Mabuga siya sing kamiskin. Biya sin sa kaula-ula yung babae mabasag kumaon. May tayad to patayon, mabuga siya sing kamiskin. Nabiyaon, aun nahula, in manjarira anak kung sindo magtiyon pilara. Da kayo da. Bang sila nakaanak mataununon sila. Jilon sila. Dahil nga sabab yan, patayon nila na, bunuon nila na inuno nila. Dahil sin mabuno sila, isa majil sila. Amwad to impagpatay timagna. Hama sa sinjahiliya nara mara sambil pamasatay ni. Patayon sindua magtiya unim bata-bata aula ama kalna sin kamiskin. Ari ka tuon na taon 5 yaon diagang hatahun anak. 5 nga ibura. Imay tayad to. Di ko na lang nakarausan pa kaunon, di ko nakarausan pa eskulon. Siya gawsin pulis. In ama, nagdagang iwan sinuno. Kadto'y kuno yan. Bang iniri mapatungin tao, di niya pakusukunin pag-iman niya, di niya alupunin pagtuhan niya, wala kaya sayuhan sin tao, biya niya na sinbiuno in anak niya. Na, magbalikin inang sinjahiliya. Dahil nga sabab yan, di matungmanin panghindu sin arama, biyaitaan na mga sila ama, mga sila ina, ay kamusimingod, ay kakahinang sinjahiliya panagnaan. Mayta, la taktulu awladakum min imlaq, nahnu narjukukum wa iyahum. Ay niyo pagpatayain anak niyo kalna kabuga sing kabiskin. Impagdayatuan, amun diyara 80 taong nakauna sambil pabihaw. Atas patayo ninuno. Ay niyo pagpatayain anak niyo kalna sin kabuhianan. Hangkan niyo patayon long niyo way pagkaon, way pag-inom. Mamiskin kamuri kamu magkarayahan. Nahnu narjukukum. Palman sintuhan, bukon kami magdihil rijiki, bukon kami nagdihil pag-inom, bukon kami nagdihil pagkaon, bukon kami nagdihil oksigen, bukon kami nagdihil singkatan yaon, yan asal dirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon rijiki sin ama, aon rijiki sin ina, aon rijiki sin anak. Na may tadi makaon. Sabab sin anak, sabab sin ama, imam sabab sin ina. Aula na ama. May ta, di niya hinanguning sabab sin hikakawa sin rijiki. Aong bakay-bakay na mo, kiublaan sayul unuyawlong niyang pakukita. Wala niyo misan long na tiyog na. Diadjakahan na yung sayul, katan sayul tiyog na.
Ang penyad to wala. Leanuan sadya, hiuwasan sadya, ampa, yasarang sintubig piyaso. Ang pakyad to ansin, ini palaman niya. Na inaginiyadiyarahan ko tulong. Na ingkataan sa yulula ko na kiyaon, nakakaon ko na inyad tulong niya, amuad tulong na kiyaon ko. Apit di ka kapinaning kaibanan. Uningan sin sayul yan, sayul pakis. Na yung sayul pakis, buko ni tanong, ikaon mo na diyon, higad-higad diyon. In taod sinrejiki sinallahu subhanahu wa ta'ala. Habang mayan sila, magpatulin sin jantong, magpatulin sin akal, magpatulin sin pito ang tabaran, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari sila magsirik, hari sila magkupur, hari sila himinang sininang, ini daruha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mga anak po, amuyad to. Wala nila to na hinangin bihad to. Nangasubunay sabi, ya Rasulullah, summa ayyum, uno pa indo sa malagbo, puwas si mamuno, mamatay tao. Kala, antujaniya halila tajari. Amo na yung parakala, Gina. Number 1, syirik. Number 2, pagbuno. Number 3, Gina. Aturayan, mga anak ko. Nauno yung Gina, ingkatan, Gina mangi. Sa imalaggo, do sa hajina. Amin Gina hun sintao, in asawa sin pangdaig bay niya. Aturayan mga tuwan. Way makahinang hayni, wang bukunda nagsisiri. Way makahinang hayni, wang bukunda amin mga tao magpamatay tao. Sababim bariman, inatay nila, impito ang takbaran nila, inakal nila, sa kahaba sin waktu, magligutin waktu, doom iwan sinadlaw, miyamagad haraakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aturan niyo yan mga anak ko. Na. Dahil nga sa babiyad to. Allah subhanahu wa ta'ala, misan pabihanin lago sindusa. Sababim pangampun niya, ri kabakanin panagnaan, di dahil sab kabakanin. In ablang sin pangampun sin Allah Ta'ala, biya sin ablang sin langit iwan lupa. Nasukod na biya sin tawang, bang pilamay sin taas, sin luag. Biya sin ablang sin higad langit palupa. In pangampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yaf'al dhalika, falman sin Allah Ta'ala, hisiyusin himinang sindu sa lagu-lagu tuyad to, yalqa asama. Hipagbak niya insiksa sa lagu-lagu. Pagbakon niya insiksa sa lagu-lagu. Da hindi hadun niya iwanadlaw akhirat. Hindi hadun niya yung pagtagka niya taumangi. Makainoy nutuan ko kanin tautagon playboy. Sambil badyo niya, badyo uno. Playboy. Turayan mga anak po. Imbar iman bang masabutin niya to, magpatilibong patuhan. Na'udzu billahi min zalik. O Tuhan na mo, magpatilibon kami, bang masabutingan sinta umangi, magpatilibon imbar iman. Sali, dahabasahan mo halom sin sambahayang iban hakuha.
pagpatiliwon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang masabot ing kangian sinta umangi. Lawi aw lawang siyabot in la'natullah. Piyagmulkaan siya sin, Allah subhanahu wa ta'ala, sumabot ko la'natullahi alayhi. Yal kaasama, hipagbak nila, ing kasipukan dunya, iwan siksa hadlaw ka na. Uno yan, giyanapan pa. Yudha'af lahu al-azabu yawmal qiyamah. Double in punishment kanila hadlaw ka na. In uhaw nila, painumun na sila tubig. In tubig na inom nila, sinluag, sindakatin ni, gaman uhawon. Ampay mga bariman, bang makainom na sin tubig, kal kausar, inna a'taynakan kausar. Di na siya uhawon, magbalik. Turan niyo, mga anak ka po, na yudha'af lahul azab. Dubulun sin Allah Ta'ala yung siksa kaniya. May tayad tudubulun. Piyarahan siya nabi, piyarahan siya sulat, piyarahan siya mag-iingat, wala niya rayon. Wa yakhlud fihi muhana. Iwan pakatkalun siya sin Allah Ta'ala, halawm sinapinal ka jahannam. Na misanin kita niyo bihaw niya ripahadun niya, bukun pa sa bunubang uno, hat sakit, ingkay wanalong na nalingko na ako rihabay. Ingkay wanalong na rin na tumuputin sa wal kuya unta pison. Uy na nagunuhad siya siya habay. Naglingkod sadya, nagkaon sadya, bukon maglingkod sadya, bukon magkaon sadya. Sa bangkaw naglilingkod, pakusugan pansugpatan mo patuhan. Qiyaman wa qu'uda. Pagtagipon ka pa Allah Ta'ala, naglilingkod, nagtitindog, nagkukulang, natutug, iban bati. Maita, bukon para kala, sibi inji matuha masanatu ini. Nag-lockdown na siyang kaiwanan nun. Yung kaiwanan hula, nag-lockdown na isa. May talaw na timao din positive. Aturan nyo yan, mga anak ka po. Na inayatin ni, di pagbastahon si mga tao. Na mga anak ka po, yari, hiparungog na mo kaniyo, hinasihat na mo kaniyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, in pangampun niya, biya sin ablang sin langit iwan sin lupa. Indugal niya ra isa ba mura bang siyari magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unim biyata sin Allah. Unim biyata sin Allah ta'ala sumunod na ayat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Bang niya na hinangin tuyad to. Pag ubos piyagtawbatan niya. Simanggop na siya pa Allah Ta'ala simpagsanggop kabayaan sintuhan. Illa man taba, piyagtawbatan niya na. Simanggop na siya pa Allah Ta'ala sin pagtawbat sa bunal-bunal wa amanah. Iwan nagparat saya na siya. Simud na siya parukun iman unum. Simud na siya papagparat saya kabayaan sintuhan. Pasalakan sin pag-iman kabayaan sintuhan. Sa babaong kaiwanan wala doon nasalakan sin pag-iman kabayaan sin Allah Ta'ala. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Number 1, tawbat na siya. Mana si magtawbat, mig na siya magtuytuyo. Si pagsusun niya na inahinang niya. Ikarwa, amana. Parat saya na siya. Inikatu, wa amila amalang saliha. Bukol lang sintaw, nagtatawbat na ako. Kimaka na ako pakil. Nagsusugsug na kami tawbat.
Di, subay ang pagtawbat, haatulan na to. Tudyo patuhan, bukon haatulan na to, magkahi. Bihaway ta sin Allah Ta'ala, in atulan sin pagtawbat. Wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Mga kamu bariman, pagtawbat ko, mengkan bariman. In pagtawbat, makakakaw paruntungan na kabuhiwan na kamatay, makakaparuntungan in patay, makakaparuntungan in buhi. Uningan sin tawbat yan, tawbatan nasuha. Pagtawbat sa bunal-bunal, amindi niya na isaban magbalik in nahinang niya dusa. Taba, nagtawbat na siya, simangup na siya. Ama na, nagparatsaya na siya, wa amila saliha, iyammalan niya na, in papaammalan sin Allah Ta'ala, bang mabihad to inantang niya, paulaika, in mga silayad to, hinang nila yung bihad to ragbos, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Gantian na sin Allah Ta'ala, innahinang nila mangi pamarayaw. Turan niyo mga anak po. Sambil biyaitaan sin Allah Ta'ala na kamataod, in kanabihan, iwan pabaytanin ummat nila, la taknatu min rahmatillah. Ay niubog tuain paghulat-hulat niyo pa Allah Ta'ala. In nagdo sa sinadlaw tiya tagaran sintuhan hari pamarum. In nagdo sa sindom di tiya tagaran sin Allah Ta'ala hari pa maadlaw. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Nakahinang kawud. Dosa, biya lagun. Hakuti ka, nagtawat na kaw, nagparatsaya na kaw, nag-amal na kaw, simpapaamalan sin Allah Ta'ala, imbuda kula dusa, gantian na sintuhan, buda kula, karayaw. Aturayan, mga anak po, salta, hipaparayaw history mo. Parayawa in history mo tudyo patuhan, mangkaw magtawat na. Iwan parayawa in history mo, hantara mo iwansin, pagkahimo. Iwan parayawa in history mo, manasin history, sala sila mo, iwansin kakaunon mo, iwansin inumun mo, magpinda na kaw rin nga pagkaon marayaw, pasarayaw-rayaw. Magpinda na kaw rin nga pagkaon, mangi pa, biha. Bang mabihad tindagbus niya, wallahu yamhul jami. In Allah Ta'ala, papasun niya ingkatan. Aturayan, mga anak po, na, uno pembiyata katutan niyo sin Allah Ta'ala, wa kana Allahu ghafuran rahima. Aun mga tao, hamuk da. Hamuk din pangatud nila. Subayruwa. Aun masawa, aun tigidlo. Bang aun biyeta sintuhan positive, subay aun negative. Nalaong niya, bayang ulungon dawentuhan, huon bayang ulungon. Kanda siyo, pamangabiya kanila ini, piyagtawbatan, iyammalan, iwan doon na salakan kabayaan sin Allah Ta'ala, piyarayawin sala sila nila, amin. Subay bang muhibaytin Allah Ta'ala bayang ampunun, di manjari humundong, bayang astulun da isa. Walahum ajabun alim, walahum ajabun syadid, syadidul iqab. Bihan. Nabanglong mo intuhan, bayang ulungon sadya, himundong kauri, musabuto niya ito, bukon panghindo na to.
Sabab, impang hindo singkaywanan nalaw niya, kuanong das kawhadlaw ka na ka. Di, bang nagbaytay na Allah Ta'ala, baying ulungon, pa mga sila naguno. Na yung mga sila pajara, halipulo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulong sa jariha dunya, sa hadlaw ka na, why na? At tuloy nagsisirik, marusan para sa pangita nila. Sa hadlaw susungon, maulong pa kanila yung Tuhan. Why na? Narun ala nar, min fawqihim nar. In pataas nila kayo, in pataykod nila kayo, in pakid nila patuloy ang palawa kayo, in pasikin nila kayo, in paunahan kayo. Bang diha dunya, uning pagtagsing kayo yan. Kayo ipag-uno yan. Paghinang tinapay. In paghinang tinapay, ang pakwan diha unahan. Ang penyad to, pataas kayo, pababa kayo, pauhan kayo, patay kuran, ingkatan kuliling yaun, uno, kayo. Aun paulong simbihan. Way. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, bang nato kaya na naman indayaw simpag-ulong sin tao iwan tao, impag-ulong sin maas pa anak, impag-ulong sin anak pamaas, impag-ulong sin tao pahayop, aw namukita ko kahapon. Kuting, bebadyuan, siyum-siyum, puk-puk-puk-puk imbayho. Yung utong-utongin tenga. Bata-bata yawn, marugto na yawn, magsisilawak yung magtatricycle, bata-bata lang ni Amita. Wayra ino-ino, imbiaba ba? Kuting. Sa babing kuting niya, lawi kauhan ngayon. Nainanak mo, pila sininal ka. Kauhan pilak da. Sarang yad to, imbiabalong niya, anak niya, iniambit niya uno. Aturan niyo mga anak ka po. Kadri ko yan. Mahal nga lang na yung kuting ko ini. Kauhan ngayon. Nando isap, inanak mo pilasin. Turayan. Na, yan mga anak ka po. Na, inulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man taba wa amana wa amila amalang saliha. Faulaika yubaddilullah. Faulaika yubaddilullahu sayyatihim. Indusa nila, plural. Inhiganti sin Allah Ta'ala, plural da. Taod singi, bang sila magbing napakabayaan sin Tuhan, patauron da isad, in dayaw. May tayad to, wa kana Allahu wapuran rahima, in Allah Ta'ala, bayng ulungon, iwan bayng ampunon. Dahil nga sabab yan, aun murid sinamuok, Ibrahim ibn Adham, tao Baghdad, iya subo siya, sinamuk murid niya, laong niya, hindui ako duaa, amin umulong ka kuintuhan ko muna, iwan sin, tauhalawm sinula ko. Kati ko yan. Di katutan niyo, baran niya dyan duaahan. Yung kampong niya, di. Na, hindi ka to, nakapas lang na budik sa duahan na to. Nenway. Dito ang duahan. Sarang amot tin duahan, sa mabuhay na kaulo. Na, inagising guru hamurin, inin dua. Memorize. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna. Nagbaytay na Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ato na yan, mga tuwan. Waisan lumuhay, misan ko rin na mag-Arab. Hindi naman jari pindahan bahas sa halong sambahayang. Ay, ikaw magsinug, ay ikaw mag-Ingles sa halong sambahayang. Ay ikaw mag-iyakan, ay ikaw magsinamal, ay ikaw magmalayo din. Ing kabasyaran sin Allah Ta'ala. Mahambu uking katan, manusia, bang umalup na ha official time.
Aturayan mga tuan, sa niabot na waktu na mura-murahan na salda ini pagpangadyi na to sa lugay sinamimpanyap ini biobos da kato taniyo aw da koneksyon maun kaniyo na mura-murahan mga anak kapo na patubtubon na mo dani miabot na waktu dalam kasilasan mo ang mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan damikian hauno na iniabutan sim pagpamahalaya kini nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah subhanaka allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين